ang ani kami ni lukurok no birimanang tongtru hemiasayang tongtru luku khushi anandong tongtru ang bamsai isanai ang semai tanggo basude जोंनो शांति Kisok dari cakap hamyang, abu hane para basi kutumu jong aja ro. Chaudhry bisi ususan. Chaudhry sama bisi ususan. Chaudhry nimiya. Chaudhry ni yang to nang tongon saksuji tong para soi tong ka bona mo 5 বছর পর tong ngana nai. Angka jale ya nong ka 1 বছর পর nori maru. Abu para dek tota lukuno tei samkama ba. Ge nang to tang nang kamini lokro Chaudhry hin chongali ke jato Chaudhry tong nang. Ge nang Chaudhry hisabe mane keboni phachim pokok thai wonong Chaudhry je khaite tama abhai dak khane hina wanchi. Iko taite amma haiken ta Chaudhry ni yong ba boni kosok kusumna shi sai miya soak han tamanang ya betek han tamanang ya boni no ko thangai no tam tong tam kai na chomaya niyom kanota haike Chaudhry nai kri hainta ini marak ta Kolomka je jotono tini je nok media final nok media channel labo sanamo sungo jawab tini je Lolit Mohan Chaudhry para hangkorung go sung tini ora committee khana family obako first sini sodor only para o first khana family tini sung hangkor Chaudhry committee bo khasa khair ka tini ora tini 7 jon Chaudhry notei tini ora sung committee khair leka komite khamani uddesho ka boron o elaka tau porjonto borok sini kungo bai kunu korika Chaudhry tongo thingna boron komite kari o komite me khana bagi sing tini o sini central committee hoite ang nije phaike sini tai borok phaike secretary organizing secretary tai sini ko borok phai mandak phaike o Chaudhry no chongna bagai abon bagai tini or ko thungnai mani sini karon obono Chaudhry ni daitto tamo sing bahike oro Chaudhry chonglekya o Chaudhry ni sombonde sing bono sai kanarka Chaudhry tongsakai sing bahike khenani Chaudhry na protective bini Chaudhry ni daitto tamo Chaudhry na thakai sing biboti niyam kanon nang abon sombonde sing oro sukurbi salaikya abon tui berbo tini akonon ko sinai berok samai tanglekya samai tangi berok te parani kaham hamkrai jefru suwida opon tui berok Kota समाज नि रीति राज्य न तै बरक कास्नो काइछानाय अबते हिम बरक नि समय बासुराम जे बिस्कुरमातो ক্ষত্রিয় সমাজनि কাইसा कताल हांकर আমাকে ললিত মোহন हांकर आजागा चिनि आनि सिगां सानै बबसाका आरो 7टा कामिनि चौधरी तिनि आरो ललित मोहन हांकर खाजाका नरक साइमानो ताबुक त्रिपुर क्षत्रिय समाज आगिनि 89 बसरनि गोजाम महाराजानि जे गोजाम अ समाजनो जों दुयै जों आगुक दंलायो तामने हिंके चिनि समाजो आगिन हाय जों रागमाया आगिन हाय रागलेना मागै जों अनेक बिभ्रान्त दंखा जों तैसा चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि बिसिंतै जों सामुं तांनानै होनै आगुगै दङ जेता चिनि कालचारेल संस्कृति एडुकेशन चिनि लैंग्वेज समाजकनो जों तैसा बनो तैसा मानाने मागै आवनो मागै जों ताबुक kami amsa thangai chini Tripur Khatriya Samaj tengai जों para Chaudhry tai Hankor Chaudhry Khlawi जों aguk tongo chini taklai 2021 February maso जों kaisa state level tei kaisa Chaudhry program khainai ajaga chini Maharaj Pradut Bonijit khut tongnai awai bo state nang manu pore जों किन्तु February maso जों kaisa aguk lainai kaisa Chaudhry panda इनके chini apoto tabuk Khatriya Samajni bisingtei pray 500 Chaudhry already chini manjak tini tai 7ta abo 300 7tangnai aba hake chini phainai o February maso chini kabang mate program tongo Katal Chaudhry ni programo जों tebo sara Tripura bepi chini Chaudhry khamung kingba Hankor khamung जों aguk tongo इनके chini message ke abono जों political
दृष्टिभंगिति आगक जायगाया चिनो त्रिपुर क्षत्रिय समाज जों सम्पूर्ण नन पलिटिकल जों पलिटिकल दृष्टिभंगिति जों आगक गया जों पलिटिकल दृष्टिभंगिति चिनि गोबांमा चिनि समाज बायख्या चिनि समाजनि এই কামামা জিনিস जों কামাজাকা आवन मागै जों दाबो समाजनि बिसिंतै खत्री समाजनि बिसिंतै जों आगगि दङ आबोनो चिनि मेसेज चिनि तिप्रा सारकनो जे जों ताइसा राखफिना हंकाय जों पलिटिकल तिया जों समाजनि बिसिंतै मारागनाय आवन मागै आं चिनि तिप्रा बंशनो सावो नरक जों पलिटिकल जे जेसबां खायतुं जों पलिटिकल तरजागिया जों समाजनि बिसिंतै चिनि बुबगरा चिनि सुप्रिमो आबोनो तै जों आगगनाय चिनि ताव पारा चौधरी पाराचंद्र परे हांकर परे चिनी सेंट्रल परे चिनी कसुगो हगे चिनी बुबाग्रा आबुंतिनि जों चिनी मेसेज चिनी समाज रैतंग जों भाके आगगनाय जों बुजागा चिनी दुर्बल जों हाके रागना नां आबो हाके न जों चिनी चौधरी बिसिंतै चिनी सामुं तांनानै जों नै जों पारा चिनी चौधरी खायनो सामुंना आगग दङ आं तै बिसि कासे कगलग रुलिया आपसुक सावैनो बासरम पराव बजागा संसार जानाय चौधरीनि जे जों आगरतलाव सम्भवत दसर भवनो जों प्लेस नाहारि दङ आब्रो फेब्रुवारि मासनि दिगे जों आबो सामुं तांजानाय गान सम कासे दङ माने जे चौधरी चंगजमान हिंके आगे रगो नानो दाबा सखबि खाना माने चौधरी बंशन चाना हिंके जे तिनि ओ ललित मोहन हांकर हिंके जे चौधरी चंगजमान आबोति बरो जे चौधरी बंशन चंगजाखाना हायना बुखामु सुंतने चौधरी चंगदि आबो अनेक खासालनि कक नोंजे सामानो बास्तब आगि पारानि चौधरी चंगना हंगाय आबो जतन महाराजनि बिनि प्रशासनिक कासे सिस्टेम चौधरी बुमुनो चिनि महाराज बनरबो 1930 ताबुताके 89 बोसोर आगे बो जे चौधरी हनै खामानि आबो हंगाय बिनि प्रशासन चालना मगै बबो कासे सिस्टेम हंगे आफुर हंगाय पारानि चौधरी चंगना क्षेत्रे हंगाय जमना सम जे बरनो पारा चौधरी खायना हनि चंग बिनि नामे वाथब रुबै बनो मा नागिराव जे वाथब चापा चाका हंकाय बनो पा चौधरी चंगजागो अदरवाइज बनो चंगजागिया हंकाय अबो तावगबो ओ जे चौधरीनि सिस्टेम जों तावगबो अबनो परम्परा तै चालखानाय दङ किन्तु आ जागा किसु किसु बेदिक्रम खा पारा चौधरी हयतो सेई वाथबनि जागा थांयापानो अतफाके पारा चौधरी खाय तंनाय जारा ब दुइटा साइड न कभारेज मारो बनि जिबो हामना नांनाय बनि जिबो सिना नांनाय पारानो मा सिरनाय हंके बो चावै थांगै पारा चालि हंकाय पारन लोकराव बनो नरिरु हंके ता गेसांके बो चाय थांगै बो चायावै पारा चाका हंकाय बो निजिबो याकार मारो आ सिस्टेम ताबु प्राधान्य रै दङ हंके आबनो जों सेई 90 बोसोरनि आसो कसामत जों थांमालाया ताबु हंके किसे आधुनिक जुगबा आबो किसु जों प्राधान्य बाकिरे किसे सिनाय नुगनाय यं सराय बनो जों प्राधान्य रो ता हंके आ जागा ओइ दिन सामानि द बुट साइड न बमा जानाय पाराबो मा जानाय बनिजि चौधरीबो मा जानाय आव हायता चिन्ता दृष्टिभंगिबो